Liste čekanja u Srbiji. Neki tvrde da čekanja nema, drugi da se čeka godinama. 7 meseci smo prikupljali i obrađivali zvanične podatke da vidimo šta je istina. Rezultat? U nekim bolnicama u Srbiji na operacije kolena ili kuka čeka se i duže od 3 godine. Čitava ta ujdurma sa listama čekanja je zapravo smišljena, da tako kažem, ako je neko namerno to radio, da ovi mučenici koji ne mogu da hodaju moraju da plate privatno da bi se što pre oslobodili bola. Predsjednik Aleksandar Vučić je obećao da će liste čekanja biti očišćene do kraja ove godine. Ipak, to je malo verovatno. Ako bi se operisalo istim tempom kao i do sada, bez da se na liste doda i jedan novi pacijent, one bi mogle da se očiste tek krajem 2031. godine. Kako izgleda život u čekanju i šta su rešenja? O tome u našoj novoj multimedijalnoj priči govore pacijenti, bivša ministarka zdravlja, ortoped i predsjednik Udruženja pacijenata Srbije. Pronađite sada na cins.rs.